abanye abanemali bangishiya ngidabukisa amthathile abanye abanemali bangishiya ngidabukisa abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye yangikhuthuza inkulunkulu ayi yaleyo wansi kungena lo kuphuma lo kungena lo shintshanje soyisi kungena lo kuphuma lo kungena lo shintshanje soyisi hayi ngayela ngeno wami ngiyangikembizi ngithi yala ungowami hayi yala ngeno wami ngithi yanosengo wami lona hayi yala ngeno wami abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye ngawe ngahlala ngikemini ngimlindele ngithi uyabuya ngawe ngahlala ngikemile ngilindele ukuthi uyabuya yangikhuthuza inkulunkulu ayalangeno wami yangikhuthuza inkulunkulu ithola inhliziyo yami abnormal yangikhuthuza inkulunkulu eyale bamthathi abnormal ithola inhliziyo yami abnormal yangikhuthuza amthathile abanye abanemali bangishiya ngidabukisa amthathile abanye abanemali bangishiya ngidabukisa abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsizwa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye yangikhuthuza inkulunkulu ayi ngaleyo wansi kungena lo kuphuma lo kungena lo shintshanje soyisi kungena lo kuphuma lo kungena lo shintshanje soyisi hayi ngayela ngeno wami ngiyangikembizi ngithi yala ungowami hayi yena ngeno wami ngithi yanosengo wami hayi yala ngeno wami yale bamthathi ithola inhliziyo yami abnormal out of voice, yo. Namhlanje laboza wena awela out of voice, yo. Abusise amhlazana ufike emculweni angijabule. Abusise amhlazana ufike emculweni angijabule. Ngoba nami ungibona ngilana abusisa umculo wakho wedwa mina ngoba nawe ungibona ngilana emculweni
umculo wakho osamaki amadala lapho hleli khona nodala njalo ngisemva kwakho osamaki amadala lapho hleli khona nodala njalo ngisemva kwakho ngukhomba bayeke umculo wakho mfethu Kawelami awulale mina unchaza sewote wedlameni awelami awulalele
ihlale kangaka Sengane zababili ababafungele mina ngifuna ukubona isigcino ngoba besongele mina Sengane zababili yo laba basongele mina ngifuna ukubona isigcino nyezwa ngoba befungele mina afika sani bami wenzenjani uzanga abantu bekela manga angushaye minuzingo yayiwela ngani ezami ihlale kanga afika sani bami wenzenjani uzanga abantu bekela manga angushaye minuzingo yayiwela ngani ezami ihlale kanga Sengane zababili yo ababasongele mina ngifuna ukubona isigcino ngoba besongele mina Sengane zababili ababasongele mina ngifuna ukubona isigcino ngoba befungele mina wafika sani banomi Shithi umsebenzi njengoba siwuzela kaMayimayi eGoli zele khona uzosekwa abantu izinto ezinjengalezo ngidlalela abantu bajabulile kakhulu ngidlala mina uShuni Vulandlela owaziwa inkosi amagcokama namhlanje njengoba ningibona ngelana ngoba ngivenjwa abantu kunjena sengithi angithathe lo thuba ngizivumelane nani sonke ukuthi umsebenzi asivumelane kuwo wonke amavulandlela nani bafuthe nisinike isupport njengoba ngifike la emcimbini kaMayimayi eminye imicimbi sazoba khona ukhomba bayenza azombona angithanda ukubonga kini nonke bafethe ningithathena ngibeka la ngiyabonga kakhulu bafethe namagama amaningi ngiyabonga kini nonke njengomsebenzi wami mina engaziwa ngawo omunye umuntu eyini ukuthi lo msebenzi wenze omunye umuntu mangithi yana ungowami yana wami ngithi yana ungowami yana wami bamthathile abanye abandimali wangishiya ngidabukisa azikasiqeda kumsebenzi wafethu zonke senimbonile ukhomba kunakika futhi ngiyabonga kakhulu umsebenzi-ke lona udinga i-CD itholakala khona lapha eGoli ngezimo zokuthi umuntu odinga nomuntu uzokhona ukungithinta enambeni yami 079 754 2777 yonke leyo nto siyenza ngomsebenzi odinga umsebenzi akukho la singafinyeleli khona ngibonga inonke ingane kamama osekukhomba nakuphi uzomthola ngiyabonga